What's up mwese mukomeza kudukurikira kuri Kiroso Film TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho ku perezida sanzwe hano mu Rwanda zikundanye kurenza izindi. Ndakeka ko buri wese ari bubone couple yakekaga cyangwa se yibazaga se bimeze gute iyi couple bihagaze gute uyu munsi. Kakanya tukaba twanyarukiye mu bakinyi bakina mu club atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugenda dushakisha amakupure agiye akundanye kurenza ayandi. Murabizi cyane ko urukundo ni ikintu kigenda gishakishwa, watombora umuntu mukundana mugakundana mugahuza mukagera aho mubyerekana, mukageza naho mubyereka ababyeyi, imiryango n'inshuti. Aka kanya rero tukaba twanyarukiye mu bakinyi bakina mu club atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko duhera ku mwanya wa mbere rero nshuti zanjye, ndagira ngo mubanze mukore subscribe, like and comment, hanyuma buri wese yicare ategereje kumva ese umukinyi afana mu gihugu, haba muri APR, Rayon Sport, Kiyovu, AS Kigali Police ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ese couple yabo ihagaze ite. Ndakeka buri wese bitegeranyije amatsiko menshi cyane. Reka duhere ku mwanya wa 8, dore ko tuhera hejuru tumanuka. Ku mwanya wa 8 rero nta gishya nta n'igitangaza kirimo cyane. Turahasanga umukinyi Rwabugiri Omar. Rwabugiri Omar muramuzi cyane, no keeper cyangwa se no mugardien w'ikipe ya APR. Ikipe ifite abakunzi benshi hano mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu Rwabugiri Omar akaba akundana n'umukobwa mwiza cyane. Umukobwa abantu benshi bakomeje kwibazaho se uyu mukobwa yitwa nde, uyu mukobwa bigenda biba induru hirya no hino, ariko uyu mukobwa akakanya nkaba nabazaniye amazina ye nyakuri yewe anarambuye. Bakaba bamwita Muvunyi Teta, ari umufasha cyangwa se akaba ari umukunzi wa Rwabugiri Omar. Aba rero barakundana cyane, dore ko Rwabugiri Omar kuva yaba umukinyi wa APR akaba ari umugardien w'ikipe, rimwe na rimwe bakaba bamuhamagara mu ikipe y'igihugu, akaba yatangiye gukundana n'uyu mukobwa rero. Uyu mukobwa Muvunyi Teta mu gihe ubu bamaranye igihe cy'imyaka igera muri 4, bakaba bakundana urukundo rudasanzwe, dore kandi usanga bapostinga amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Yewe uyu mukobwa ngo nta nubwo ajya abura ku mukino wahuje APR n'andi makipe, dore ko aba yagiye kureba umugabo we cyangwa se umukunzi we uburyo yitwara mu kibuga. Yewe Rwabugiri Omar nawe akunda kuvuga cyane ko iyo arebye muri stade akabonamo umufasha we cyangwa se umukunzi we, bimwongerera kugira imbaraga zo kuba yakwitanga mu kibuga cyangwa se mu izamu, bitewe n'ukuntu ari kubona isura nziza iri kumureba iri kumureba muri stade. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7 tudatinze cyane, kuko ndabizi buri wese yategereje kumenya ngo umukinyi afana hagaze he, bimeze gute. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7 tudatinze cyane. Basanga umusore bita Bigirimana Issa, benshi bamuzi mu ikipe ya APR nk'umukinyi ukina satira ku izamu, ariko bakakanya akaba arimo arakina mu makipe yo hanze, dore ko yasezeye mu ikipe ya APR umwaka ushize w'ibihumbi 2020 kubera ko niyabonaga umwanya wo kubanzamo, dore ko APR yagiye igura abakinyi benshi batandukanye nka Jacques Tuyisenge n'abandi benshi batandukanye. Uyu musore rero agenda abura umwanya wo gukina, biba ngombwa ko asohoka akigera kureba hanze uko bimeze, akaba afite ikipe rero akinamo hanze y'igihugu. Uyu rero Bigirimana Issa akaba afite umukunzi we bita Karine. Umukunzi bakaba barakundanye mu mwaka ugana mu 2019, akaba ari we bakundanye rero, bakaba bamaranye imyaka igera muri 3 kugera muri 4. Uyu mukunzi rero bita Karine nawe byinshi agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga,
agenda atangaza ko ari proud kuri Bigirimana Issa, ko amufata nk'inkoramutima ye, dore ko ahanini rero no mu mafoto menshi agiye atandukanye twagiye tubona Bigirimana Issa agenda aterera ivi umwana w'umukobwa, mu mafoto basomana, mu mafoto ubona baryoshye, mbese ni couple iryoshye, ikunda kuryoshya, ikunda gusohoka. Ni couple rero idasanzwe dusanze ku mwanya wa 7. Reka dukomeze tunyarukire ku mwanya wa 6 twihuse cyane. Ku mwanya wa 6 turahasanga umusore ukina mu ikipe ya Rayon Sport, bamwita Muhire Keve. Muhire Keve rero akaba anahamagarwa mu ikipe nkuru y'igihugu. Muhire Keve rero akaba afite umukunzi we bamaranye igihe kirekire, bamwita Cyuzuzo Deri, bamwita Cyuzuzo Deri, akaba ari umukunzi we rero bamaranye igihe kirekire nawe. Mu byo Muhire Keve atangaza hagati we n'umukunzi we rero, atangaza ko bamaranye igihe kandi bakundana, kandi ko abyishimira cyane, ko ari umukobwa mwiza, yewe yifuza ko bazanarushinga niba ngombwa, kandi ko ari proud yabyo kuba yabikora. Muhire Keve rero aka kanya akaba ari gukina mu ikipe ya Rayon Sport, aho avuye gukina hanze ahita azahitira mu ikipe ya Rayon Sport. Reka twihute rero ku mwanya wa 5, ndabizi benshi baracyategereje ati se ko narumva mu mukinyi wanjye, se bimeze bite, abanjye bari mu ruhe ruhande, se bigeze, ariko ndakeka ko buri wese hano ari bugende amenya ngo umukinnyi afana ahagaze ahangaha, couple ye bihagaze kuri uru rwego. Ku mwanya wa 5 rero reka twihute tuhasanga umusore bita Byiringiro Rage, uri muri bice bigacika mu ikipe ya APR. Umukinnyi ubona ko uri karume, ucishije make, ukiri na mutoya cyane, akaba ari kugenda ashakishwa n'amakipe menshi yo hanze, dore ko mu minsi ishize yagiye no gukora test hanze, ariko birangira agarutse mu ikipe ya APR, dore ko ikipe yabo imaze gutwara ibikombe inshuro 2 idatsindwa n'umukino n'umwe. Ni ikipe iri champion, ni ikipe ikomeye, ikipe ya APR. Rero Byiringiro Raga akaba afite umukunzi we bita Uwase Karia, akaba ari umukunzi bakundana cyane bana, n'abantu benshi barabizi ko Byiringiro Raga akundana n'uyu mukobwa, dore ko kuri social media nyinshi usanga bapostingaho amafoto yabo, bari mu buzima bwabo baryoshye, dore cyane ko uyu mukunzi atajya abura kuri stade yo APR yakinye cyane ngo n'ikipe ya Rayon Sport, ngo abashaka kureba ukuntu ngo ukuntu umukunzi we ahana ikipe ya Rayon Sport, dore ko ngo umukunzi we bimushimisha cyane iyo Raga atsinze ikipe ya Rayon Sport igitego, ngo ni ibintu bimushimisha cyane, bikaba bituma amukunda kurushaho cyane. Reka tunyarukire kuri couple iza ku mwanya wa 4. Ubu benshi barimo baribaza ngo ku mwanya wa 4 turahasanga uwuhe mukinyi, ku mwanya wa 4 bimihagaze gute? Ku mwanya wa 4 rero twihuse cyane turahasanga umukinyi bita Rwatubyaye Abdul. Rwatubyaye Abdul gukinira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi, cyangwa se aka kanya. Ni umukinyi rero w'ikipe y'igihugu Amavubi ukina mu ba defense area, akaba yugarira rero, akaba ari gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwatubyaye Abdul rero akaba afite umukunzi bita Hamida. Uyu Hamida ni umukobwa bakundanye kuva kera, dore ko abahanga banavuga yuko bashobora kuba baranize ku kigo kimwe, bagenda bazamukana umunsi ku munsi, kugeza aho Rwatubyaye Abdul agiye muri football, Hamida nawe akomeza ubuzima bwe bwa buri munsi, biza kugeraho bongera gucakirana rero, dore ko urukundo rw'abaka kanya rero rugeze kure hagati ya Rwatubyaye Abdul ndetse na Hamida. Reka dukomeze ku mwanya wa 3. Ndabizi mwese muri kwibaza ngo ku mwanya wa 3 harinde, ariko mbere yuko dukomeza ku mwanya wa 3 ndashaka ko abakidukurikira uyu munsi najya ngo mubanze mukore subscribe, like and comment kugira ngo dukomeze tugendane, kandi uwifuza ko twazabakorera icyegeranyo ku kintu runaka yabinyuza muri comment kugira ngo ubutaha tuzagikoreho inkuru aba ariyo tuzabagezaho. Ku mwanya wa
gatatu rero, ku mwanya wa gatatu urahasanga umukinnyi ukuze cyane kurenza abandi mu Rwanda, uwo bita Niyonzima Haruna, fundi wa soka. Ayo yose ni amazina ye rero, dore ko arimo arakina mu gihugu cya Tanzania. Uwo rero Haruna Niyonzima ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, ayikinnye igihe kirekire, dore ko ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi mu gihe bataramusimbuza. Aracyari kapiteni, ahetse ikipe igihe kirekire, ayijyanye mu mikino mpuzamahanga myinshi, dore ko atarajya hanze muri Tanzania yari umukinnyi w'ikipe ya APR. Akaba nayo yarayikiniye igihe kirekire, ayikinira, ayitwarira ibikombe byinshi. Uyu rero umukinnyi Haruna Niyonzima akaba nako aherutse gukoresha ubukwe ejo bundi rwose n'umukobwa bita Kasarayani, bakaba barasezeranye mu idini rya Isilamu, dore ko Haruna ni umuntu usengera mu idini cyane cyane ya Isilamu, dore ko n'izina rye birumvikana ni umuyisilamu. Bakaba barasezeranye rero vuba aha ngaha, dore ko yakinaga muri Tanzania, ariko muri iyi minsi bakaba arimo arashaka gusezera akaba umutoza, dore ko abifitiye na lisansi. Tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga ndakeka benshi barimo baribaza ngo ku mwanya wa kabiri hari inde. Ku mwanya wa kabiri uwo bita Mukunzi Yannick. Mukunzi Yannick rero akaba afite umukobwa bita Iribagiza Joy. Joy rero ni umukunzi wa Mukunzi Yannick. Mukunzi Yannick arimo arakina hanze, ntabwo arimo arakina mu Rwanda, ariko mbere y'uko asohoka, dore ko yakinaga mu ikipe ya Rayon Sport, yaciye no mu ikipe ya APR, yaciye mu makipe menshi hano mu Rwanda, ariko ubu ngubu akaba ari gukina ku mugabane w'Uburayi. Mukunzi Yannick rero akaba uyu mukunzi rero bakundana, dore ko ari couple muri imaze iminsi bica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ugiye nko kuri Instagram ya Mukunzi Yannick ntushobora kuburaho Iribagiza Joy, yewe na Joy ntushobora kuburaho ifoto ya Mukunzi Yannick. Biragoye kuba wakora icyegeranyo rero ngo ubureho Mukunzi Yannick. Iyi ni couple ikundanye cyane kandi ibimazemo igihe kirekire cyane, dore ko bafite n'akana keza k'agahungu. Ni abantu bakundanye rero, ubuzima bwabo bukaba burimo buragenda neza muri iyi minsi. Tukaba tugiye ku mwanya wa mbere. Mbere rero yuko tujya ku mwanya wa mbere, ndagira ngo mubanze mukore subscribe abatarayikora, like, comment, kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi. Abafite ibitekerezo bakabinyuza muri comment hasi, tukazabisoma, yewe tukabagezaho ibyifuzo byabo. Iyi rero numeje kubabwira, iyi ni Kiroso Filime TV, irimo irabagezaho ibi byegeranyo byiza cyane bikunzwe, kandi namwe mukaba mubikunda ku buryo buri hejuru. Ku mwanya wa mbere ndakeka buri muntu wese utarumva umukinnyi we akanya ashobora kuba yibaza ngo ku mwanya wa mbere ntewe mukinnyi wanjye, ku mwanya wa mbere bimeze bite? Ku mwanya wa mbere rero turahasanga umukinnyi bita Kimenyi Yves. Kimenyi Yves akaba ari umukunzi ukundanye igihe kirekire na Miss Muyango, dore ko bamajije no kubyemeza, bakaba banabana nk'umugore n'umugabo. Ni ibintu rero byo kwishimira cyane ko dore Kimenyi Yves yaciye mu makipe menshi cyane nka APR, aca muri Rayon Sport, yewe muri Kiyovu Sport aka kanya akaba ari harimo arakinira. Iyi couple rero ni couple iri kubica bigacika, akaba ari couple ya mbere mu bakinnyi iri kubica bigacika mu Rwanda, dore ko ari nabo bantu bakundanye igihe kirekire, ari nabo bantu bakundanye bikamara igihe kirekire bikarangira banabanye nk'umugore n'umugabo. Reka rero mbashimire mu mwese mwakomeje kudukurikira kuri Kiroso Filime TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.